Cuk, alah, lawang pelakunya ngecer kena botot. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so restrictive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be positive. I got facts over tracks. And that's getting slow. I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Semangat gratis karyawan juga ngetul ini ya. Ini nek warto numut ya belakang SMP. Kira nek saatnya di kota wis genah news sih. Just tenan. Biasanya rongtong kolam kebak. Sementara hari Senin ya biasa cak kolam sik wae. Selamat pagi Bolo. Kita mau mancing lagi Bolo. Kali ini di WGM lagi. Dan saya nyari spot lampis berduri. Spotnya kayak gini Bolo. Ternyata di sini sangatlah dangkal. Wah, ini spot kayak gini. Tadi tengah-tengah lampis berduri. Oke Bolo, tak nyari titik spot dulu. Yang mana ini? Wah, bingung mencari spot. Bolo, cari spot Bolo. Oke Bolo, kita ritual dulu Bolo. Kita bom. Wah, lumutnya Bolo. Lumutnya mantap nih. Ini dari Lek Warto tadi. Belakang SMP Wonogiri. Mantap sak jos ini. Wis, dus. Oh, lumut ada iwak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ulama Mbah. Orang arani wae iki. Lagi nyemplung emang gak kebade, kesuwen sarapan. Alah iwak le. Alah kok semene lumayan le. Akhirnya perdana Bolo. Yo orang nyari gemuk lumayan. Oh. Orang nyari gemuk perdana. Di saat air kimplah ya, saya masih dapat ikan. Disitulah butuh kesabaran nih. Mancing nih weekend nih. Yes, banyune ta isah di sana. Adem, badai. Yes. Cuk. Alah. Berat le. Iwa. Le daging. Iwa. Alhamdulillah.
Iwak meneh. BGM bola plung lumut metu iwak wis to. Nang mriki. Spot klampis duri-duri kering wis ketah iwak tok. Ilik mah daging. Carane amat ngono kuwi. Lempar lagi. Duk, duk, alalala. Ada iwak le daging. Asle putihan, sle. Asle diprank cah. Sle putihan wangi kayak pengganggu iki kan kewanitaan nih. Mari mengganggu, buang ke belakang. Ya ini nah. Alah, iwak le, meneh, daging, iwak meneh, diangkal ya, sak mene gembira neng BGM. Nomor metu iwak, duk, iwak, alah, gampang nyeram. Alalala, ada iwak le berat. Ini le daging. Iwak le daging. Ini aku mau ngene iki ning pagi ya. Wong mancing kita itu cari hiburan ya. Pira-pira disyukuri. Alhamdulillah. Wih, iwak tok. Ning aja ngarani lho bala. Ngarani malah gablek lho kemarin tuh iwak yang kisah. Cuk alalala. Cuk alalala wong mlaku jangan ngacara kena botot. Alalala. Ada. Ilik le daging. Ene wak tok le. Wis nyenengke. Ini mah daging. Iwak tok nyenengke bola BGM iki lho. Apleng owak ngene. Wah, kator le. Wah, iki aku ngantek nggo kepalesan di jiwa ya siani. Anjing dina iki hari ini wis bola. Iki dina hari biasa aku mancing ku. Ora dadak ngenteni drum iku. Mancing ngenteni drum iku ngopo? Longgar mangkat ngono wis. Karo rasa repot-repot digaruk saka kosong. Weruh ya hasilku. Walah, tak jupesek botole engko ndak darani isine botol tok ngono. Oh. Iki hasilku bolong. Di mau iwak. Walah lagi yo iwak tok le ada. Iki lho WGM lho. Gampang ngiram ngene lho. Ngantek gabluk ketek gebangetan iki lho, lumayan to ya nek teman-teman. Ada. Iwak iki pakane lumut. Yen gelem mangan daging ya kemo ya lumayan kemo nenek mas-mase mono mang daging. Wis sampe ngene sik wis. Wis iki jam 1:30 bladek iki mlah-mlah ngene. Kamu le sebul. Iso neh, separani neh. Iso jek prei kok. Budal meneh no. Wah rasa ngenteni drum iku. Mangkat ngono. Oke. Gak terhibur kawan-kawan mancing semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.